Korsun kodot, komporun kodoyu ola trabıdıgar, ulu sakalı, uruy! Bilgi bu taraftan anan minen atsolardan Volbut Aradimir Dimitrievich выставкатын арылытыгар келдиби. Бу выставка буллагына эрде манчары ойнуларга таттага турбута. Салгы буллагына чурапчы улуугар бири турда, онотто манна ме хаңласырыгар отугар бири турара буланнар. Тоғы мен хаңлас улуугар тир боллакка, тон мен хаңлас улуухам Беге жекер генер чугас улус болар. Окурдук беге эбебит мен эбем Варвара Николаевна Егорова де. Бу мен хаңлас улуухун кара нехелегиттен төрүттәк урут суд сылларга от үмметегер сөйүнү үрен илженнер таттага ахаты болбут эбит сеп олондо кини боллагана онно мен эхебин көрсөн Иван Петрович Щукиннин таптаханнар ыл боланнар онно кейти халар. Онан булана беге мен хаңластардан эмеси жаннакпыт эбебитнен демит бу выставка каяндаманда мен хаңласка туруктак ден бу агаламмыт турордубут. Бу выставка булаттан мен героин таханан кини кара сахыттан кара ого эрдагыттан кайда чекергенге кайда каймакка итилибите барда көстөр кини осколага өремит сыллара студенттик жыбыт сыллара тугунан жарыктанара барыта көстөр манаттан сыныян көрдөккө кеги бу Радимир Максимов ден бу герой бут бу ол атын олу эге атын каракытынан көрөт буллади геройра быгытынан болбатак ден сеп ондоттон мандык выставкалар үксүү турдунар геройдергере болбакка кас бирди свокыттылактарыгар кас бирди нехелек улус оголорун бу олокторун толук урбут уолаттарга особенно киндер жекергеттеригер ититик сыханнаханнар киндер оголорун аттарын аттатар сырдатар выставкалары күстәхтик туруруктак бит яһаныбын